ke ya leboga phutego ya modimo ke a le dumedisa lebitso le le maatla la mmoloki le mopholosi e le Jesu Kriste amen ka temana e le nngwe re tle be re kopa mogolo mme mamainola gore kopela ka thuso mogolo mme mamainola ka temana e le nngwe fela ke ya leboga phutego ya modimo e tlo nna le wena re bine difeleng tsa Sione re bine sefela 3-2 re bonang lerato la Jesu ka mo a re swetseng lefu o swetse batho ba setseng ba timetse re tseye ditemana tseo tsotlhe ya leboga phutego ya modimo Sunday school unamandla
namanya dumizane ke ya leboga batjha ba botlhe ba kopane modimo nna le wena re tla ka jeno e le letsatsi la dipalema mo re tlang re tlile kobamelong re tlile go kopana le mantswe a e leng gore Jesu o tsena ka Jerusalema re tlile go bala mo bukeng e le nngwe e leng buka ya Mateo 21 re tlile go bala go simolla mo go verse ya pele re emisa mo ya 11 Matthew chapter 21 re tlile go bala verse 1 re emisa mo go verse 11 Mateo 21 re tlile go bala verse 1 re emisa mo go 11 ha o e batla bontate ba tle ba re fa pina re ya re tsena le bona ka moya o le mongwe lekwalo la Mateo chapter 21 verse 1 ha we bone ka setlhogo se se reng Jesu o tsena kwa Jerusalema verse 1 irile ba atamela Jerusalema ba fitla kwa Bethfage fa thabeng ya diolefa fo Jesu a roma barutwa ba le babedi a baraya are yang kwa motsaneng o le lebaganeng nawo lo tla akofa lo fitlhele esele e golegilwe ena le eselana di gololeng le ditsiseng kwano go nna mme fa mongwe a bua sengwe le lona lore morena o a di batla mme o tla akofa a di romela mme tsotlhe tse di ne di dirafala gore
go dirafale se se buileng ke moporofeta a re bolela morwadi a sio lore bona khosi ya gago e tla go wena e le bonolo e palame esele e bong eselana ngwana wa esele barutwa baya ba dira fela ka fa Jesu a ba laetseng ka teng ba tsisa esele le eselana ba baya dikobo tsa bona mo go tsona a e palama fo bontsi jwa batho jwa ala dikobo tsa bona mo tseleng mme ba bangwe ba kgaola dikala mo ditlhareng ba di ala mo tseleng mme batho ba ba mo eteletseng pele le ba ba mo setseng morago ba thaba mokhosi ba re hosana go morwa Dafita go ba ke yo tlang ka leina la morena hosana mo magodimodimong irile a tsena mo Jerusalema motse othe wa hudiega wa re yo ke mang mme bontsi jwa batho jwa araba jwa re ke ena moprofeta Jesu yo tswang kwa Nazareta wa Galilea amen leo ke lentswe la modimo e ka modimo a ka hlogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la modimo a le dirisa ke kopele moholo mme Matlhabela gore etella pele ka thapelo Papa ya mata o tsaka sebeletse ya letsatsi le lekgotsi re ala mathata a rona sentlasa re ala maletsa a rona mahalia maletsa o tsena ba matlana malapeng a rona sa tsa godimo ra ala sentlasa le godimo papa e re go tlhoile ya papa o tsene ka go se sotso papa tse di sa siama modimo wa maletse a fole papa mathata a fele papa ka lena letsatsi ba ba papa la sentlasa le godimo le dile ba se papa le ditloso le con papa ya mata o so se tena te ka za masna ka sa godimo e re re ba ya makai ya rona sa ka sa godimo papa le go le go ba ka se tena sa ka sa godimo re ga yo ya sa na lena le na mula le se sa ka sa godimo le ga be se ka mala sa ka sa godimo so se ka ta di bua sa ka sa godimo e di so go ena ba ya mafula rona go go ba ka se tena sa ka sa godimo di te le mata na Jesu Kriste mo le na le mo se ya rona amen ke ya leboha bomme botlhe ba kopane ba re fe sefela kgotsa chorus phutego ya modimo hlanganiso yenkosi ke itumella se ke se bonang ba bojabelano ba bonayo ka gare go ntlo ya modimo ka batho ba ya Yehova ha
le ne le le a strateng ka letlhogonolo ke ne ke se teng endleleni ngosithamsango baba bekangekho ga ke itse gore le tsamaile ka molaetso mo feng akazi nihambe ngamuphi umlayezo empa ke dumela gore re mo molaetsong o le mongwe uthanda ukuthi sisemlayezweni owodwa seo ke se bonang lokhu akubonayo le ga re le ba babedi kgotsa re le ba bararo noma sibabili sibathathu empa re ya re godisa leina la modimo siyakhulisa umbuso wezulu modimo ko le godimong wa bona unkulunkulu ezulwini uyabona ditsebe tsa gage ga di a thibana izindlebe zakhe azivalekanga ga ka palelang ke go bona dipelo tse di nangahlala maatlang ukubona iy'nhliziyo nna le ezimfunayo wena ka jeno re kopana le mina mantswe nawe sidibana namazwi jesu le barutwa ba gage uyesu nabafundi bakhe ko thabeng ya diolefa entabeni yasedolive lentswe le tlhalosa le re izwi lichaza ukuthi seprofeto sa tswa isiprofiti saphuma gobane e ne e se ntho tse bonwang kungasinto ebonwayo e ne e le ntho tse batho kuyizinto lezi ba abantu neng ba ba kaela tsona babatshala zona gore ko le yang teng la niya khona le tla fitlhela nizawuthola esele e idonkana na le eselana idonkana tsamayang hambani lona le yeng ko motseng niye emzini o le tla lebanang le ona enizawubhekana ga nawo le fitlha mani wafika lona le digolole nina le niwakhumula ba bolelele le nibatshele ukuthi morena wa dibata uyehova ebile wa uyasidinga ditlhopha futhi uyasidinga le mong wa motse nomnikazi ga womuzi ka le botsa makanganibuza gore le diisa kae saphi le re morena nithi uyehova wa ditlhoka uyasidinga seprofete se re isiprofiti o tla le laole a uzaniprofitela lefa tsona anikeze gonne mong wa bophelo ngoba umnikazi wempilo wa dibatla uyazifuna mantswe a ke batla re nne mo amazwi abo bafuna sihlale ke go khona golegwa ukuboshwa ke go golegwa ukuboshwa a re le tla di fitlhela nizazithola di bofilwe le ziboshiwe tla di fitlhela nizazithola di ngomeletswe zivalelwe go sena moo unganamuntu yaka di etsa loso ongazikhumula lentswe mo re yang teng izwe lasiya ke khona lentswe le le reng izwe elithi di gololeng khambani morena wa ditlhoka uyawafuya nna le wena ka jeno mina nawe re namhlanje tla ka mahloko siza ka go ngobuhlungu farologana ga ona okuhlukahlukene go re tswang teng la siphuma go na le khona dintho kunezinto tse bofilweng ezibophile ka gare go maphelo a rona phakathi kwey'mpilo go na le zethu. dintho Kunezinto tse tlammweng eziboshiwe ka gare go bana ba rona phakathi kwabantwana go na le bethu. dintho Kunezinto tse tlammweng mo eziboshiwe malapeng a rona emakhaya ethu. go na le dintho Kunezinto tse tlammeng eziboshiwe mesebetsing ko re berekang emisebenzini go na le dintho Kunezinto tse tlammeng go eziboshiwe tswaletsa ukuphumelela maphelo a rona iy'mpilo zethu. empa tse Kepha profeto isiprofeto se se sa boneng esingabonwa se re sithi morena uyehova wa e tlhoka uyayidinga nna le wena mina nawe re ka tswa re ne re itlhoboga singabe ukuthi mo sisidekile dinthong ezintweni tseo di re imelang ezisindayo. re ka tswa re ne re inetse singabe ukuthi mo siyazinikela dinthong ezintweni tseo di re palelang ezisihlulayo. empa se profeto Kepha isiprofeto mo mosong wa letsatsile ekuseni kwelanga. ba bangwe ba rona abanye ba bethu hloka mesebetsi badinga imisebenzi ya matsogo eyezandla e bofilwe iboshiwe. ba bangwe ba rona abanye ba bethu hloka dipholo badinga di ukukhala bofilwe ba uboshiwe. bangwe ba rona abanye bethu malapa a rona amakhaya ethu a tlhakatlhakana a ahlangahlangene tlamme ke mathata aboshwe empa yinkinga ka jeno kepha namhlanje modimo ba tla pele Uyehova ufuna e tla dumelang ezawuvuma. gore ga ba le bolelela ukuthi nabanitshela lona lokollang mina le le khululani morena wa Uthi ditlhoka Yehova uyas- ga ke itse gore ka jeno akazi ukuthi ke bua le mang ngabe khuluma re nobani iphitlhela e le gore sizithola re mo ukuthi mathateng sisebunzimeni. a covid-19 COVID-19. mo e leng gore La ukuthi le ka jeno dikereke tsa namhlanje modimo iinkonzo di zaYehova tlhamilwe ziboshiwe. ga rena Asina. go rapela modimo ukukhula ka kuyehova kgololosego Ngokukhululekile. ba bangwe ba batho abanye ba babantu ya ba tshaba Baya go bayasaba rapela ukuyokhuleka mo gare ga ntlo ya modimo Phakathi kwendlu ya Yehova. empa ka jeno Kepha namhlanje nna le wena mina nawe bao re leng teng la sikhona re ntshe botlhoko ba rona sikhiphele bo buhlungu bo re Lebo tlhamileng obusibophile. morena wa botlhokwa uyehova rona uyasifuna sa rona ke gore thina ukuthi lokolla o sikhulule fe modimo Siphe uYehova. botlhoko ba pelo ya nobuhlungu gago benhliziyo ba re barutwa bathi abafundi ga ba ka ba kayakayega azange bathatheka
ba ile baya bahamba ka moo morena Jesu ngendlela uYehova a ileng a ba laela ka teng abatshele ngakhona seprofeto sithi siprofita ka moo se ba ngendlela tlhaloseditseng sichaza ba ngakhona ba fitlha nabafika ba fitlhetse e le hore bathola ukuthi ka moo morena Jesu ngendlela le a uYehova ba laoletseng ka teng abaprofitele ngakhona go ne go ntse fela jalo ngokunjalo ebile le ga ba di tsene noma bathatha mongwe wa ntlo a botsa umnikazi wendlu yabuza di isa kae isaphi ba re lentswe izwi ba ba fa tsona bayabanika ka moo seprofeto ngendlela isiprofita se ile sa etsagala siyasenzakala moso wa letsatsi la kasheno ekuseni kwelanga namhlanje seprofeto se re isiprofita wena mathata a gago wena iy'nkinga zakho wa famang sinikeza abantu wena mathata a gago nina iy'nkinga zami na wa losolola ga ngiyawakhuluma o ya calvary nangiya o esiphambaneni ska ya o imetse ningayi o ngisindwa ska ya o bofile ningayi o ngibophile ska ya o tlamilwe ningayi ngibophile mo teng la ngikhona tsotlhe tse di go konke tshwenyang loko di kumkhathazayo go duba pelo kumkhathaza inhliziyo bontaga sa kajeno sentela di namhlanje a tlhaloga siyazwisisa mo e leng teng la re sikhona na le maima sinobunzima ka bana ba borona ngabantwana re na le bakithi maima sinobunzima ka metswalle ya rona ngezihlobo re na le zethu maima sinobunzima le ba re phelang le bona nalaba siphila empa nabo aye o ya calvary yakho o ntse siyasiphambaneni o tshwere boima Loko sitholile ubunzima. o tla kerekeng uza o enkonzweni rwele uthwele fela o palelwa ke hore Kepha uhluleka o release Sikhulume. gore modimo a kgone ho etsa Ukuthi karolo uThixo akhone ukuthatha mo bophelong ba gago empilweni yami seprofeto sa kajeno se re Isiprofita namhlanje ga angabe di esele nalezi modimo a mbongo di hloka uNkulunkulu asidinga wena mina o reng Ngithini? ka mathata a gago ngey'nkinga zami ke rata morena Jesu babuthanda uYehova bebele e tlhalosa ibhayibhile ichaza ukuthi mo bukeng ya Jesaya 62 kodwa kaJesaya 6:2 mo mantsweng a bolelwang a re amazwi akhuluma athi ke ka moo le baprofeta lapha nabaprofita ba ba ileng ba profeta bake dintho baprofita izindaba pele ga go kambe etsagala kwaloku gore e nnile seprofeto kube morago ga emva seprofeta kwesiprofita ba re mo go 62 ba ithi ku-6 re kopana le mantswe a reng hlangana namazwi athi bolelela morwadi ya Sioni tshela intombi yasesiyoni bonang kgosi ya gago bona inkosi yakho e tla go wena e le bonolo iza kuwe izehlisile e palame esele igibele imbongolo e bong esela ngwana wa esele umntwana wembongolo a simple transport i-transport Ha re- elula ke kopela go tla ka la re ke di-vrapro la re ke thini ngaleza ga a batla tse tsamayeng akafuni lezi ezinhle a tsa fela o itse e simple thatha nje elula ga a batla di-hama akafunanga lezi ga a batla di-bm akafuni la ga a batla di-port akafuna ba amaphara re a tla ka simple uza transport njengelula a ne ba re a tla le bonolo uza ke aphansi gore o ne a etsa dintho bonolo bekeza izinto gore ga se wa ba ba itshwaretseng akusiye ebasimele ga se wa ba ba humileng ka ebeme poleleseng kahle kore ke tla ke le bonolo mo go lona ba ngiza bone kini ngiphansi gore sonke mo isikhathi ba botlhe ba batla dumelang ukuthi bonke ba ebakholwayo seke ba mpona ke bangangiboni le motho yo maikgogomoso nguwumuntu nna le osiphakamisayo wena ka nako ele mina ngesikhathi lesiyana re ne re sena dikoloi besinganazo izimoto tse e leng gore lezi ukuthi ke tsa kajeno eza namhlanje lentswe le tlhalosa le re izwi lichaza ukuthi motho ya neng a tsamaya ka transporto ebehamba ngetransport e neng e tura ebeyibiza e le betere engcono e ne se ditonki bekungasiyimbongolo transporto e ne e tura itransport ebeyibiza e tura mo nakong ya Israele ya kgale isa-israyeli yasemandulo ne le motho a ne a tshware kamela bekuwumuntu okade ahamba o ne a tshware transporto ya maemo a ko aphethe godimo itransport ephezulu gobane kamela ngoba indlula mthi tlhwatlhwa ya yone imali e ne e yakhona gaisa beyidlula ya esele eyembongolo empa lentswe le re kepha izwi a lithi ikgethela yone wasikhethela le imbongolo nna le wena mo re leng mina teng nawe la sikhona re ka ipona re le bomang ngasibuza ukuthi singabobani ga a tlhoke maemo akafuni ukuphakama kwakho a e le gore nna le wena re iphitlhela re mo ukuthi mina sisithola ukuthi o singaphakathi tlhoka bonolo ba rona ufuna ukuthi sizehle ba re a le bonolo ukuthi aphansi le nna le wena nami nawe moso wa letsatsi le seni kwalelanga re ka ba bonolo singaba phansi ra botsa jesu samtshela uyehova taba ya rona izindaba zethu ba re ga a tsena ka jerusalema nakangena nna ngejerusalema le wena ra mo alla mina dikopo nawe tsa rona samdlalela ya izingubo re ga a tsena ka
Jerusalem ngena ba ngeJerusalem ba neng ba ile laba bebahambile ba amohela evangeli Bayimukela utlwalla ke re ba ba neng ba ile laba bebayile Jesu o re ha ba tla uthi uYesu nabeza ba ala dikobo tsa bona badlala izingubo ba ala le makala bandlala hobane ba amohela morwa wa Modimo bamukela indodana nna le kaJesu wena ka jeno mina nawe re namhlanje ka etsa hoho singakwenza ke lokho eng se re ka mo allang sona yini ke esingamdlalela botlhoko bo bo mo dipelong tsa rona ubuhlungu obusenhliziyo bula pelo ya gago vula inhliziyo o yakho efe morena Jesu nikeze uYehova molele pelo angimvulele o mo inhliziyo alle yona ngimundlalele e re ha tsena ithi makayongena o re o mpale morena Jesu umbale le Yehova ba go noma kgatlhisang le bakujabulisayo nna ke newe nami le ngiphile bana nabantwana beso bakithi dijo tse nkgatlhisang ukudla okungijabulisa gobane mo ke tswang ngoba teng la ngiphuma ke khona bohloko fela Buhlungu mo nje. ke tswang teng la ngiphuma ke khona maima fela kunzima re nje tla mo dikobamelong siza endlini ba bangwe yokukhuleka re tlogetse batsadi abesishiya ba abazali kula ga bohloko bagula kabuhlungu re tlogetse batsadi ba rona sishiya abazali ba le bethu mo diphateng tse tjhesang basezingubeni empa eyishisayo a re botse modimo kephi samtshela re mo uYehova alla simundlalele bohloko ba rona ubuhlungu bethu modimo wa dikhutsa uYehova na wa re bona na uyasibona ga re lla re masikhala batla ho ya Calvary ufuna re ukuyasiphambaneni sa tadima morago Singabheki emuva. re nyaka ho ya Calvary Ufuna ukuyasiphambaneni bophelo bo le teng impilo re nyaka ho ya ikhona Calvary sifuna re na ukuyasiphambaneni le matla sinamandla a nna le wena mina nawe re ka bua ra re singakhuluma sathi hosana sithi hosana 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 ho morwa Dafidi indodana kaDafida lentswe le re izwi lithi batho bao labantu ba laba ba neng ba mo alla ba re bebamundlalela bathi bona bona khosi ya tlhalalelo inkosi e eyingcwele ya tsena iyangena ke mantswe a ile a profeta amazwi ke akaprofita Jesaya moprofeti uJesaya umprofeti. gore ngwana re mo tsaletse Umntwana simzalele. bogosi bo tla nna mo go yena inkosi buzaba bona Bona. ga ga ba go eletsa Babamemeza. hosana Hosana. hosana Bathi Hosana. go morwa wa modimo Indodana ka- ba bang ke letsatsi la dipalema Abanye langa ga le re sepe mo go bona asisho lutho dikereke tse ding le tsona iy'nkonzo di ezinye didimetse Zithulile. ga di re Asisho sepe lutho. ka go godisa modimo Ngokumkhulisa mo uYehova. tlamehileng la re kufanele re o ya halalela uyingcwele le ya palla Siyahluleka. mo tlamehileng La kufanele re sithi. o tau ya leloko la Juda Ingonyana kaJuda. le ya sitwa mo Siyahluleka. tlamehileng La kufanele re sithi. o mopholosi wa maphelo a Umsindisi rona wey'mpilo le ya zethu. palla Siyahluleka. mo re tlamehileng La kufanele re ya o sithi. amohela Siyamukela. ka dipelo tsa rona Ngeenhliziyo zethu. re ya sitwa Siyahluleka. re nna re ikobonyile re kobile ditlhogo re ntse re lebeletse gore maemo a eme jwang Ukuthi isimo re sinjani. pallwa ke gore sihluleka re ukuthi fe modimo simnikeze uYehova bohloko ba rona ubuhlungu bethu radiona dipalema letsatsi radiona dipalema letsatsi Akalo letsatsi amohelo ya mora dipalama ga di ne di nna teng amelentina wakhona e ne e le letsatsi le e neng e le gore lokuthi ne se tlwaelo ya kereke belimajwayelekanga enkonzweni empa morero mogolo kepha isizathu esikhulu letlisa maybe ga re yopela ga o e utlwe maybe le re le tlisa kgotso letha le nyakallo Nokujabula. go mo go wena Kukuwe. gore
boima ba gago Ubunzima bakho. o batla gore bonne le ruri Bona bo hlakeletsa empa letsatsi le Ya phelelang. le tlisa kgotso le nyakallo Nobujabulu. maphelong a rona Empilweni zethu. gonne sebe se a tlhakolwa isono se a- boima bo a tswa Ubunzima ga motho a ya calvaryng Motho a ya a sephambaneng. ile gore o ntshwetse umfele. mo koteng ya legata o Esiphambaneng. tla be a bua O tla be a khuluma. a le bonolo mo go A yena phansi gobane kgotso le nyakallo Ngoba ukuthula di tlabe di le nokujabula. teng mo pelong ya Kuzabe gage kukhona a nna le wena Amen, re se ka nawe. iketsetsa botsotsi Singazenzeli ubutsotsi. ga re tswa ka jano mo kerekeng Asiphuma ra be re le ebutsotsi. Yabe botlhofo ukuthi ga re tswa mo sidlula. kerekeng Asiphuma ra bo re ebutsotsi. Yabe nyakaletse ukuthi ga re tswa mo sijabulile. kerekeng Asiphuma ra be mewa ya rona Imiphefumulo yethu e le purified ibe inhle. ga ke tse re kutlwa ke mang Abakwazi siyazwisisa. ga go tlhoke gore o monangone Akudingi ukuthi lokhu ane ungaka. ga go tlhoke gore o lebelele gore Akufuni ukuthi o tlhele o nna mo wena ga teng akekho you umakhelwane. can make difference wena ka bo wena mo o leng teng Wena la ukhona. gobane modimo kwa dipelo uThixo wezinhliziyo. mantswe ko bofelong Amazwi ekugcineni. a ke a ratang Labo babawathandayo. mo ba baneng ba sa rate Labo bangathandi. morena jesu Indodana kaThixo. mo ba baneng ba sa bata Labo bangafuni. morwa wa modimo Indodana kaThixo. lentswe mo go verse Lapha kusahluko. verse 10 e reng U10 ithi e rile a tsena mo jerusalema motse otlhe wa huduega Amen. utlwa ba baneng ba sa matle labo bangamfuni. ba re yo ke mang Ubani lo? ba makalla matle Bamangalela amanga. because of ga bane ba rera evangeli ba re Nawashumela wa ivangeli. pholosa Uyasinda. bonana ba le kgatlhanong le ena Bona kade ga baxabana. bane ba re morena jesu Bathi uYesu o tsositse bolazaro uvuse abalazaro bebamangala. yaanong ba makala Aje bayamangala. gore yaanong o yena Lo yena ga se kgosi ya rona akusinkosi yethu. empa wa setšhaba se Ngani se lesizwe? duduetsa Sile wasimdumisa. wa setšhaba se Why lesizwe? se batla motho o Sifuna lo muntu. yo ke mang Ubani lo? na wena le wena ka jeno Nami namhlanje o palela ke go amogela lentswe la ngifuna modimo ukumukela izwi la o yona. sempe o ipotsa dipotso Sazibuza gore o ba buang ka yena ke mang ubani ba labakhuluma ba mo itseng ba re abamaziyo bathi ke moprofeta bathi umprofeti. ba ba mo itseng ba re Abamaziyo bathi ke rabi bathi ba ba mo itseng ba re ke abamaziyo tau ya leloko la juda Ingwenyama. ba ba mo itseng ba re Abamaziyo ke lion of juda Bathi Lion ba of ba mo itseng ba re Abamaziyo ke bathi mopholosi umsindisi. ba ba mo itseng ba re Abamaziyo ke the bathi provider Bathi ba ba mo itseng ba re uyasibela. ke kgosi Inkosi. ya rona yethu. ana ka jeno le wena Ingaba namhlanje o tile kerekeng Uze enkosini. o sempe o ipotsisa gore Usazibuza ga re ya calvaryng Nanyaya re bua esiphambaneni. ka mang Ukhuluma ngobani? ga re bua ka di-10 days Nasikhuluma nge- re 10 bolela eng Sishukuma. ga re bua ka 7 words Nasikhuluma nge- re 7. bua ka eng ga Sikhuluma ise o ngani? tlhaloganya Awukazwisisi. o sempe o ipotsisa gore Usazibuza. na re yo ke mang Lo ubani? karabo ka jeno re re Na ke impendulo. moprofeta Umprofeti. o ileng ba profeta Oke waprofeti. ba bua ka yena Bakhuluma ba re o ngaye. tla tlhakola Bathi uzasula sebe le ditšhila tse motho a leng mo go tsona Lesi sikuzo. go mo go nna le wena Uthini nawe? gore na Uthi ngami? re a mo amogela na Siyamukela go na. mo go nna le wena Kukuwe nami. gore na morena jesu Ngabe uYesu re a mo rata siyamthanda na? 2 6 7 difeleng tsa sione 2 6 7 ke kopele mme a le mongwe a re tlele yona ka temana tse pedi fela jesu o rato la gago
tla bolela ka sona bathe ba bazakhuluma ebile ga ke lebelela nako a e sa dumelana le nna isikhathi asisavumelani naye empa lentswe la modimo ga le etse izaba phoso uNkulunkulu aliphosisi ga re le kuka ka tumelo asilithatha ne ke ngokukhulu rile ke tlo go bua ka verse 1 le verse 2 le verse 4 bazakhuluma ngale verse Mo sefeleng kanjalo se. kule kubo empa modimo ga etse phoso Thixo akaphosisi potso mo go nna le wena Umbuzo. o wa sefela se ke se ntshitseng ke gore inawe kule kubo molato yo nna wa rona icala elami molato yo nna ya rona icala elami gobane lerato la jesu wena o re file ithando lona la Yehova ungiphile se fela nna le wena re o tshwanela re se kope ke okumele gore ngikucele ukuthi a re femang angiphe amandla re be batshepiwa sibe abathembekelayo mo lentsweng la gage ezweni lakhe le setšhabeng sa gage nasezweni ne sakhe ke rile ke tlo tla ke ditlhalosa sokathe uzabuya empa ka lebaka la gore ke lemogile gore nxa yokuthi sewuzwisisa re tsene morago ga nako Singene vele ke seke ka go senyetsa nako le go feta angakumoshela isikhathi modimo wa kgotso Thixo wokuthula a mpolokele wena gcineni modimo wa kgotso uNkulunkulu wokuthula a ntlhogonolofaletse wena anibusise ga re ya koteng ya calvary asiya esiphambaneni maatla le moya wa modimo amandla namoya ka kaJehova bodina le rona ibe ka zinathi jesu ya tshwannang ke kgalaletso ngoYesu Kristu le ka bo sa khutlhing nokungapheli amen amen ke ya leboga abiyabonga e tlo re lebogele lentswe mogolo a le mongwe ya utlwile lentswe amshumayelo yethu Ka thapelo. oze izwi ngomkhuleko modimo o matla o tleng ka tlama modimo ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste modimo wa rona re tla re go leboga senatla sa legodimo goba o re gopoditse letsatsi le tshwana pele modimo wa rona mo phuthego ya gago ile ya kopana Jehova o tlo go rorisa modimo wa rona ga setse re lebile go tsena ka Jerusalema ntate wa rona modimo wa rona re leboga le bona matlhanka ba o kileng wa ba romela Jehova ka mantse a letsatsi modimo wa rona ga o setse go tla ka bonolo mo maphelong a rona senatla sa legodimo o tla o le bonolo mo maphelong a rona o tla o le bonolo go tswa malapeng a rona o tla o le bonolo ka gare go tempele ya gago Jehova mabaledi a ditšhaba re rata go go leboga gobane bonolo bo modimo wa rona bo bua le nna le botlhe Jehova gobane ga re utlweletse lentswe sentle modimo wa rona ke bao fela modimo wa rona ba tla go ikgatolosa go bona bonolo ba gago o tsene ka Jerusalema Jehova o so motse e potlana fela e nyane e selana go itshupa gore o tla o le bonolo ka tsela mang matlho a rona a go tadime Jehova a bone molemo o tswang le godimong ka wena gobane modimo morero wa modimo le setse o phethagala modimo wa rona o kile ga go romela go le esi go tla go shaka sefapanong modimo wa rona re tle re dumele senatla sa legodimo gore e ne le diketso tse kileng di a porofeta modimo wa rona modimo wa rona re ya go leboga ka tsotlhe tseo re neetseng tsone dijo tsa letsatsi modimo wa rona re lebogela mantswe a o tlheng senatla sa legodimo tsotlhe tsena modimo a re dule go rona re tsamaye re le re sika re sefapano sa rona senatla sa legodimo gobane ke nako ya dipogo modimo wa rona ke sebaka se le gore mang le mang o faya o neela ka pelo ya gagwe gore modimo a e sekaseke mo mathateng otlhe a fapafapaneng mo maphelong a rona senatla sa legodimo re beya maphelo a rona go wena e ka ba tshokolo ya mesebetsi e ka ba malwetse e ka ba yona corona e ka na go tswalela dikereke ga re di phapaletse modimo wa rona tsotlhe mathata a otlhe ke nako Jehova ra bela matsogong a gago tsotlhe tse re di kopa ka lebitso le le maatla la morena wa rona Jesu Kriste amen ka temana e le nngwe 195 re kopela tlhogonolofatso 195 e jwale ke tla goroga ka la sebio
ntlafatso ya morena a morena a go tshegofatse a go boloke a morena a go phatsimisetse sefatlhego sa gagwe a go itshwarele a morena a go tsholeletse sefatlhego sa gagwe a go neye kagiso go fitlhelela go tla ga morena Jesu ka Jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosakhutleng amen amen